sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoice. Malaga Shang Longka and Amanduna Sibit Bus Shol. Welcome all of you. Chay India Chay Shol. Kesagama. Kagwaza la Korwaino Konmana share Gaja. Tinchu Korokos come con Kreyeshu Kraso. Next con and Chanaga Talakona la Noel. Talakona la Nishang. Chay Dial Chay welcome. Kesagama. Ko dakon rainu ko sirde dakon go share menchi kwaro ko nyoga de le share kaya ka daran la maddu no motor ci kwaro ko kama tay welcome india in ideal ta africa in ideal ta north america meniken in ideal tenta within australia tenta ka asia many europe gos ideal en gwati hitno mishi video mishi jishop karwaji ko tugna ne tinas chaje welcome ga shirye shu kraso shinam mel kona len kanem ka gwazme bana kwara kus bana japan ga det ka te ga damandan mishi det mugo mishi ket mita ga bogom bor ande mo bo kona play so iyo bana pal and then bana kuwa comedian minti kwara ko da laka koda kon share today ka jen gwazme bana wotin Jesus come kadu tu be gwanga tu loy keliao ko Wangadu bajen buat bonyadu manimi waye dalong kadu jinji isa Kajak ngap Jesus pant no kenemal jakejak cerbaka mile minyal wai deme guangabu Wangadu majen watonyadu manimi waye dalong kadu jinji se Duerkun
jal ni chang atia du bung ko ngadu ba jen buat punya du mani mi oye dalong kadu jinji se So kata cha kwaro ko cha painga ja angai kono le kono kwaro ko suka gosni dialect content ci bible lar ko gwaza ngode ka mitegi ngode ka ye atiga pal kana long ray point use that time ko bu kwaro ko bijalla deka kamede shom yen nya mara dial kan gan mara dial mitega ramici kwaro ko da kam mushko atega jaw ka so creative enough ko ne da di daga shop chu long ma chu use ko blano win mona ka gaja long ma cha kamji kace bu thok wi mona me an bible ku kon le la lat wi mon gwa me tala ramu lat bible rol nel but ne de cha kam mushko ket ken kedit twarken mujemo mi rol nel she mun mi thok ko rol nel gwa mi pa ngano kwaro kus ni shanka war kan shangdar tala war gwa mi but kwa jala lar ko continuous time ko amubu ko mu wona jen so gwa de shang longo ben wa pa ni kwaro kus god pale dan dok ka shangdar pa ngano kwaro kus god bal dam baro wotan cha set re run ko lew pa ngano kwaro kus re sabad ni dial ta lat ka every month pa ngano kwaro kus so pa ngano kus mi jira ma ci kwaro kus kam keddin ni marke damar shugoro bu fayni yu shugoro bu fayni man ke woni shugoro bu fayni politics shugoro bu la neto ko ken ga goro bu kwaro ku den ci shol ka ci me ka ci gada ci ja ka kwidu ko bu liw ko ba dior ko palga use ne that gift ka je ka ci use ko don goro biu je ka jabo ko mele shaitan la do mi ci dor ko la ka ci ku me kwaro ku la loy de la ka ma ko ne di la ne je ko di doro je grade lanni ya lamu bu fayni kwaro ko zaka je bu kwaro ko beje kam mojte ka jan godama a ce ya welcome indial nya mara kan gan mara diala to we mon a ka jan saga me
karajem be korai ka kwide wala amisha gor amisha gor ai bible ga karajem cha gor ai bible ga ke ken kon ke jogo no kon ko yendial riede rudun ka Duerkun ka biya ka kwarakus ngai kon ko ken gades rol dal me chi ga bada chi ka wo chi go pal no kus goine during the time it Elijah tethin chi kwarakus ka jag Elijah ko be rodi nurit chingna me chi ga punishment je karat karuntu rundan joke nus chi kwarakus roda banyoka ne ka gware akan kwarakus kana na roda ne nyonna la tega warning meba me shi Yesu Kristo me chi gwada tako ne balad beto chi kwarakus che John che jak ko be ne dial ba ka bo won ka bo duba ka be rela ko be Yesu Kristo be ben bana ba kam raje cha kula kam kon amene benne me ba kula lunjok be na rawdo mu ko ndiala le lep cha lar ko ba ye ko ba wo ne ti 144,000 keneti bas do ro kurungwan korkelu de jenwanu de ngwan tibiro ko be walat ko be na kam warning ka the last day akan Yesu Kristo kanaben akan sikka loy kananaga ko bram cha me de shaitan bala roi ko ka biye ko betiang kabra mama beteke me ko be men jega cha mertin benena lor abeteke me jin wide and then be drop ko be ko mek ke be ko sharno o ka enta chan Yesu Kristo chan la gora ko ta kenyinga runu Yesu ben be joku ko kam men chilat ka pegla de do kendo araje ku kon roi ka kwide wala araj mi kwale mishinen ni algwate tino gwacha gordon cha goro riedero ka Duerkun ka pala no kwani Jaɣöba the reason o tungure ka kaninde jogatini talar kon ko en leen krodel men ci shetan ci lay men ci lay kula kam komde charodo moy ka shoot me ba pal ga jala charo pela la jen kwaro ko ka shodo mo ajen kwa kon joko ne yen chwat jeg de ala ti choga pala no kwani Jaɣöba ka pala je ka shoot gadi ni Yesu Kristo ajen la kon kula la palo ko gwadin ka bana jaw go ko shoot Yesu Kristo ko shoot Yesu Kristo mala kandan mala gat ko ajen cha kam kon ko bu ngwani dial bu kon kula nyam ko ka je kamite ko pon me je kon ko bu kon kula je through Yesu Kristo amu kon kajen kakan Bible ti kon ka laga ko bana ra ko kwidi no wala Bible ti kon ka laga ko bana ra ko kwidi no wala bana wara idin kajen gozame bada ken kono wara idin la goro ko ne bana ko ko bana jati ko bo kon kula jagi yede ko kan de dialen ko la ten barar to de shen bro ja bro ina ko no kos kamen lenga biya ko lenga jabo shibileng ni jitkun ga taran ga bad bu ko ko loy kun ba ga leb ka be jiskun ba ga leb ko be ka ga shob loy mu ko ajen go to me de lar kon ko chanapal aken kono wa re lanidia gwara mun gan shungni ko Abraham ko Isaac ko Jacob gwadin teje ga kai loy kan nok ke saga mo gwadin ko shaka nyur ko baka royni ku dial baka ben share teje ko kai loy du gwadin ko arwani jen soda kana dial wol yang gwadin moy ko shop loy moy ne ko bom gwadin me baka rit re ngwan dial tin jek ka baka gore Yesu Kristo kala dial e chala re Bible ga teje ga saga mo gwadin itikel kon dial ko shud gadni Yesu Kristo mala kora enono so ka saga me ka jen gwaza ma bana wora Bible kadan kamen ci kwaro ko zakam kon ko bana roy ko kwide ka saga me ngai kone gan mare kan nye mare te ga roy mi gwa me chalar Matthew ka Matthew shoko wal bas baro ka roy jame mi jine gweji je te ga jaw mi cha ngun mi la jaw jang ne dang yok en jaw jang ne dan yok mi cha ko ngun ga nyu shoko wal ngwan ci Yesu Kristo to ka mo roy ga kwide but chida ko nga jagwa unless ji Bible ko lo de nyan ndi ko lo go okay
me kwala ba kam John ne ka queen ne tin job ajene gul Yesu Kristo gul jalat ko Yesu Kristo me beka tana jog ci John ben tana jog reda ro ka Duerkun ko ci kwar rol nal shop ci kum rol nal shop raidun reda ro ka Duerkun mu gor yeno be part of it me ci Yesu Kristo ci ben ajen kum rol nal shabalan ci bro ni jen ga kwide me ci Yesu Kristo jak tagala jakanda wara wala ne dara joga jala kel angu me ci to ajen the same kuma rol nal chaga jogo wiya joga na ko yene reda run ga Duerkun ci kum rol nal ja shop kajen gwada ti kontinu joga kon ko gor kon wona ne bu kon Yesu Kristo bu kon no ko run bu kon ta ka kum rol nal cha kula rala ko ne ba ro Yesu Kristo but kuro le thi kalat kutan ladi bron ko di kum no madi shubrede tekel me de kon gwe en kume ko ba sholu kume tega wait kume tega nas kume tega ngot kume tega kwar kan ta dobe ga jega karal waje ka ko ba sholu ne me kume mu kuje le gwe ko tega kume no win mondial ta setup we mo ku ko le tatina kwaga setup ko take tiken ka all this kind of characteristic ko bu waje mo bataga ne da tatin ba ka waje kume ko kume no mala ko ngo kwar ko kume mo tega ngot mu ko ngi ja kwar ga yo kwar ma bana ko bot ko bana ko bot ko tokel ba ko la wache kwar la ko ngi ja ngot ko bana ko ta mal bi kana ko guide ke shang ngwa na shinga ja ko yo mu wata karamu umi jaglat ba ko lar ba ngoda me chitol kamen bije ko kuyo ngot kamen chitol ana menene kuma tega na ko bana ridin mar wekel and then ba let to go ba ka lat kel tibene de albe ko lokel ajin ta ku kon tin but ka ta ku kon la gwe ke gwame chalar kon ko ne shi kuma ko tyak ke jaban reda ro ko Duerkun ko shi kuma ko jaban tana jaban gwe ka tan ta gor ka je ka Matthew Sugarwell ka Matthew Sugarwell bas baro to ka gwaza wiya thino la da rashkos ka wiyayi shi shan kwara nel tyak jagaji jwas ne ka go ka jaja ne ti shilu jagaji dobni ka go ka togo kusti jek shajik bang kala ne je moj bang ajen masije shajak ka gad ka jag da wara te shajak Yesu Kristo tekel mi chagwe anta cha gore ne wella de jako shi shankwar nel shop ke shi shankwar nel tap ban mi jini we ka translation min ta King James la de jako ne shi kume rol nel je shop but tekel mi de kono kula ngai kan jang me shaga jako kana won ko ne bu kume no bu kume rol nel ke shankwar ko ka tan ta kula gorga je ko begin a part of it tana joko redo rudun ka Duerkun so mende jako ne ci shubre kuma kana mon adweren la de ko kuma kos ne dial tin ka ne ti shungne me shi Lucifer tong no rol nel ko ne ci Duer ta joga ka ci jin bile la part of this kuma and then ta jo era me che ben wi mon gwa mane che Adam and Eve cheben met and then chi win mon ke lu sa dune but ko win mon a kwaro ko chaga tenu kwaro ko bom ka tenu jen ka longa ta anda ngwane dalat ke je che gor ko bataga tame be nonga je ta ide lu ga Adam che Yesu Kristo che jak chi Yesu Kristo che gwa Adam che benang chi dore daran ngagrar cha be pay e Jesus now ye ne dial tin kule la kar Adam ta dobe ta gag cha wo cha lep chi Jesus che chong ka shology ber nyada ber gada
choko du cha top tele me bijele le pen but chuba ka Duerkun ku mena me tele ji Duer to noga but me wi Duerkun loj pen ara mu go aba Duerkun ba ka palaga but mu wi loko ne ngod ni jere Duerkun te kon men ba jege shaitan kana ne ka te cha yor pinga ka ke jaga te cha yor pinga ka ne diala shele loko ne brudin wi kore gudenu barma gudenu barma bada men din jene chana maru ka karwai ne ta kula gor chalar no gome chalar men cha kula tobye chaga kam long ko bi ngulel bike biken ji josne biken poingen jaga jago kan titilat kan ka gwaze dan ko ka tilat ka literally but ke time to content kan jos kanedi shilu kanedi to domne ka kustin jekta to garar kan diala titine a symbolism ka ta ka nare tega reyega mit content tega ne ta pointin chaga moy ka jos reyega lawane ne shinken la chicken pointin chicken they are not spiritually healthy chicken pointin liom ke nying jeng ne chicken pointin liom ke yiti jek jel ring ran kano tegneran ban mi waran la nyam ne nga kot ke kwara ko gwa ala gwa den 10 commandment tetin mi let ko agwe you are very sick men ci bible ko lar ko ran te ga jwe to go no wide a wona ga pat chung no ga ci ne di al ci je te ga ne ti ci lure ko bonne spiritually dead te ga ne ti ci liwala wona point lo ko but la woni jin bu nyuri jin benejin telemele re lo ko telemele dien mele ta to do cha chang nen telemele de ga kwi ko ramola lar ke se lure yega ne di cha kulu shat ko ne di pangin ga dobne ata duere men ci rorot ke je ta durga e jala wa nyot ka lawane ne chere miskin du jega akande dialo ton kan yakte wal gwayalet kan ngalet kan ngala news ne batte ga raj ma dien mi ta kulu lar ka gome taga jogo ne ta kam ye bang ka wi atu be je bang tela ko tela je changa kel en greek kel mi di to ko kiro ko mi te ga lo ko mi ci wutin ka baji jogo noni yoto to bina pal ga kwidu bi yoto tini be ga jek sho wutin mi te ga pastor mi la jen a chang be ji jogo ngun walwala to ke ngun moje tini be kwara ko be ji put chulel ka tan tagar yalla ka je a kwarkus tar yalla ka law midara na ngun ka loide ti menejin ci kwarko la na ray bible ga jinda jeno ben cha kam kwarko jene mite ga loku ndi within la ya joke ber pit day ti bi ga donya la quite go ne da ci ga lan kwarko daga lat kana pangena ko cha lar kon ko ne right ko da me cha kam ye bang ka wi atu be je bang free of charge telo ko mogora te ga raj mo den cha ko la kon gwa me ne nyok kames kan look shoga bangon baskel look shoga bangon baskel gwa me ne cha wadi chu yeshu jaga dangwel raw shol ka shoga kam bom kana long ka kwi yeni ti jek dial kana biga jos jaka go shoga jaga raar ko biga right ka kwi kumaga kwarkos walad nas shoga jak ko biga right kos ka kwi kumaga kwarkos walad nas ka biga nas jaka go rajmisha confirm chikatan chalat ka jaka mesi shoga baro mugo ikono wame en kwarkos kameji right kamoja jika long ko bi shaitan bi kulo pot kata bi shaitan we pot ka je we pot ka should Jesus we pot ka ye ko da chala point a kwarkos
ajene ku Jesus ko jagle joko yena chaya kamroja madungo shwa jen chwate gwamu yenten amene chaya kon jak shum edan ko kan jag me tiken wi mon gwame tiken wi mon jalgan ga Yishu Kristo tel ramadu den lel kana gor ko Yishu Kristo ajara ma shum den ajara mala lok den ban me chi Yishu Kristo me che jen chaga jogo shonga akwana shum no rol nel ko yo mi cha ko kam ponya gwar den ponya mba ko kam ye den ba ko belet kami jinu wi ka Galatia shoga die shoga bakel bas one chalara ko ka yen gar ko ci kwar ko ce jag ye gar ni Yishu Kristo men kula wiere lojnu ko ni shang baba gwadin ko Jesus nem ko gwami ngula da mona para ko kwida ni shang ene ramishi dwerga jo pin ene ramishi ben ka je cha ben ka jaga pal la gwana joga gwadin rama meje ne cha ulu go kwide and then by dwer ko baga palaga and then take right me din me cha nyogo gorba ka jen Matthew kajan Matthew shoga dog baskel chaw ka enni ni to talk shi John in a lagben la de Nazareth da dwar ka Judea wei redero ka je kun ka ba shen kun ka biya shan kwara nel ko shi shan kwara nel tyak redero ka Duerkun ko shi shan kwara nel tyak aye merati kana menye mar kan gan mare jin mi joga jiko ne riro ka Duerku awote ga duo mi jeng mi jal ka je man de den da ko na ngaj an point den Duer ci kwara ko no ka Duer ko ro do ritin angum lode ngay ko na rol ne rame to go ne be Duer be ben e wud mi shala Lucifer rame cha kwa nyala kwar kwa ni dial rame cha kwa nyala kwar jang ne dial mela ko kule la bod gwar point kwar ko ten batte kel mi dang na ko no kula ngaje nyogwame en point den Duer angum lode mona Duer ndiro do kula ritin angum lode mona a ken kono ko men diren ku kon lode lo goro wala Duer ngor kwar ko do ne diro do ritin angu jin mi gujirota mi chele be thich emuchilele diwa am innocent diran tija etel mele mi jiran benata mi kan tel mi shalat ka charo yorji a cheje pimke cheje kwet ka chayri ka chaje bi tija ne do koken emuchilelo diwa ramo mo par ne ka bang tel metalela de ju ko gujiro do tel mi jeng metala ban maybe ramo mo mi yuro ro jiga je tega mi jeng mi chagwe ko ne chilat but chane je mer gwe definition cha kam me cha kam kona Bible ko kuidurka alengu akende dial de da kontar ken kulo gor kada kon lon ken kulo gor but kala de den jane riet ko ne braro de rit abran lunjok kabet jega choten man de den o chi duop kwaro kos chi jaban pen ko kon je wen mon ta kon mo ko dub daro ti duop ko tesen kada duop shetan tesen ta duop ku kulo worol nal mo kulo la duop ko men ku Yishu le chongten ta wa ado mi shiw ado mi ti tyanga ti bej along ado mi ngut kanathin ado mi te ga kwei ado mi te ga shet ado mi put tulzen ado mi te ga nyal ado mi ti jeg dial tikenten ba do ban ti shaitan tesen lera ma ga lera a freeway jalra ma ga jala tel tuk kangar katazloj karyang kan dial tikenten tel mi jeng mutaten ban mi chukulo chup ko gude yo tena man mi tel mi de den mi mi yentin badan do bu ku Yishu le shengten do bu ku Yishu le shongten gude yo ataloj mi tel pek badan do shaitan taro kula latin gajen gwazo ma ko goro bana kula met ba kula gwinyo ta mi tega to go tilalat ka tonen don tega mu gwa mu ajek tega wud mi ji shalan mi tega Uganda chawa me chu wud me chanang pen gwazo ti shaitan desin lada neje in their belief chawa me chana wajek ka hell
chawata like ryang ngwane dial everything was good cha joga jako ne goro baji bangwa me chawa ya rol nal kwanone me cha rol nal chawne chene na la tin e boring ala tega ryang pan go but ala tega ryang tega taloy tega shang mu go but then motivation kula to rol nal che shiga me chawa joka ngare che shiga me chawa joka rol shaitan me cha jag joga chan loj pin me cha shop cha jag cha joga nen goro bu nen ka hel chan goro to wimon me chi ka shop cha joga ka kuore cha kap cha gagre me ne jenele cha ngwag dal chi road in tan horrible we na gang na nyira ma ga nyine tele to lon tin men ja ben che lucifer che bthi che jogan me cha ben chana ba je ko yen gwam go long la tes loj na angu chi ro de lo tano ta joga ne me chi ben ne tine ga politic tine ga campaign but at a campaign ja talk chungok chu go gone back into original and then chungutere the quite too late kije minyos kene ja kon ko ne kejen gwa the to continue nyingwa go kon ga shi tege mu go amata sen but at the end of it then ba ji ko gudien tele mu go amata sen changa ngwa get into the reality but cha kon kulu joko chana roda rit ka Duerkun nyimar ke damar eno bro rit ka Duer malade o te ka mi jang malade mi shukwaro ku loje test kaje ka goro na mone bi pal chana mergo te ka mi jagor kala jang ne te ka mi jagor kala jang ne shoga dog bas wal bangwan choga kuje mo redo ka Duerkun karedo losh kun kos ko ba Duerkun wosh ko de gwas goya no moben ka kwar nukus kano dere masaya min shajak ka kuidun ko dere masaya min shakwan ka kuidun jak mila yeshu kristo ta kon tiyo ko ne rido ko Duerkun ko bu kwar ko be da Duerkun da ko wot kate ga gwas goya me beben mo kwala shole the outpouring of the Holy Spirit ke ben yeka ko ben yeka no mo ajeno kwala lat kon gwa men ko mu yerudu no rit ka Duerkun and then by yokule jag yeshu kristo arwaje mene melat ka kala jang no gwa me ci yeshu kristo cha woni already arame kwala lar ko ne by jag yeshu kristo mu yerudun loj pen ejen ye ko de kwala la jako ne ba loj yeshu ba kul bere loj no kun kajen ku Jesus kola ejen kola right kan news shoga jog pas jandara ko do an si ramu jawdo ling ba bere bi yeshu kristo ba bere but en yeshu kristo shebe jaka ta ba bere do muken rodo rit katin jeg dial nin chukula rokla latan ko kwara ko goro bi doob shaitan bi bal bi pal bi ban pe and then bi benejin kangu bi benejen kay te garoy mi chalat bo ka second chronicle ki bo ko shalo kwane merawde ki kwane rawde shogo baro basal ngwan chalar gar Israel mu wonne ka hawo pal ka thika ka sharo rid ka jeken han bakaling ninyal kabaga pal Duerkun kababu ndien jaka gwa ci kwaro ku chawane kamu ko rudi nu ridre jang ni ken kawo pal ba palen baling kaba Duerkun ba ka palaka kaba mundien ba jaga jagwa beten pijen ga baga bless ko ba kam mesmrong kaba yamoy ka mal ko ci jeg ci beben men jang na ko ne bi winmon ba jeg o ci ye ko ci dak rey loj na ko ye ko mo jana ka mal ye ko mo jana ka mat ye ko mo jana ka palaga ye ko mo jana ka shang mola kana lebeda ban mi ci gujala ci korte dit mi ci gu ci nyir ci dit mu gujela ci ter ci dit kande diala ko shang ye ka shang point ko ci ye ko ke kwaro ko ci jere na
ajen ku kono lenen ko mishi jek te didolongo ga South Sudan o chi ye ko tele ye ko mitere lo ni ne dialen tin ne de gol shu ni panken te kalkel aken ku ye ko le tere lo den but ken ne dialen ko kuma de ni ken ngana kwar ken tele ye ko mitere lo den ko mitiken ga dwal ga ko the ye ko re lo den then utede then they quit they'll write a luth ka de wait data ka mal gan mara kan nya mara kan de dialate ka tigoro ne da korodan latin ka tigoro ne da korodan relaka agwa nyam kwarokos ko kang ke ta ko mu tyang kang ke ta ko bo ka work de is going to be very hard malat ke jako ne batakangu bataka lul ko bataka leti ba mot it's going to happen for real but to gala thok kamu gujit me modran like the thin buka tul is something very dangerous kamen jaga long o ne shangamo ramande jilwak ajara mambugul tere riga ga kwire ko mu yi ko jaga la gwan duere yeshu kristo ndaji lok bu boy point ba destroy ne shanga wana wang yeshu kristo ndaji ko lok ko jin gwan duere ajara ma ko maji ko la ben gaja now tell me about it taji shola gwa ashudol no to kataye ku mos kataye ku kunno ko na le we joge chana re chana jetet tega nyony mu ben na badak la dol gane je gondin mi yong Rama la wa pur Rama wala wa kun gada Rama yala ro ete tada me jako gwa gwi gwa de chino wara ro kul gagrai kan leikel chunyoy kulben chukan kul rin kan ga babur tele shap but chawajin lebjis ku ka mechi tuong no wal kulantin ko bi ngako ne en mabuto in future chawashere ka medan the only different o winmon daga jak piu medan but kajen gwada me bada kangu bada kamaj but chayugul kamo tungude chayugul kamo rirodu kajen gwaza me riro kajen gwaza me ko bu kwarkus bejilale ko bu kwarkus bejukul lelmo bejukul moy ka shang mugwa mutuka palaga chana maro nyam chana jamer define and during chakula lar ko ne deji peno rol nyal lengu bible chalat kono gwa ka John shogong 1 John nyam shogong 1 John nyam shogong 1 akon kama bezde gwa ko type ko jala latin kan bezde kan gwa fin John nyam shogong 1 bezde a John nyam shogo dog verse 1 sorry for that John nyam shogo dog verse 1 jalar kono de chawa ne dial tilat ka dwer shiga dwer ne dial tilat ka dwer shiga dwer ka tolngune ko dwer ejen tolngune ngayena eno shi yeshu jɔɔc ko be dwer wosh karede sele dwer so chalat kon gwamene ko nene en pointement kwal shole dwer o shi ngot kos chikatol en point kwar kos mesha God Israel mesha gorko nene baga shorar mesha gorko baga God Israel baga lony gwa yen ga metika tinka Egypt che Pharaoh jog wer che Moses che jog wer ga Pharaoh jong ne lony ne ga baka no pal da dor mechi God Israel mechi ga jen che go da dor ka do be jal ga ka mechi go chop ka pam shal Sinai chaga kam locus down well ke Moses kan locus down well to talk chaga kam ke ko ne ne tel ram be dor be tolten chaga kam ngod Moses to 613 ke kurba ke lude well job
kan wada to agenta roi kan kumatethin agenta to sacrificial ke pala kan agentethino agenta to shang pola pointethin kan dial kan wada to kan tin kan dial bacca kon kulu joko nene tol ngutka ajen chol kwaro ko de dur kejene ko Lucifer nen ko rol nyal Lucifer mete rol nyal me kwa lar ko ci Lucifer je dur ke je o cha gware che ban pen che gorko ba sholo kus to ngoda nyam che tol to ngoda bakel ko men che ko lar lunu gurga no mor che tol to ngoda bangwan den mo takulo allo ci dit ke dungra mo den che tol ci Lucifer che gorgo da na nak rol nyal bone da jag da kana ka kore chokulo tok so to ngot ko chegatol ta Lucifer cha chole ramala gondwere ta wen Lucifer bejen ta Lucifer joirar kende diale da ta anda winmon da rondal kul yen ngaje ajanta ku kono lugo jala ci winmon ci taga ka winmon ma da jiya ga long mishiyo shi kwaro ko da alaka lawane ne te ga bom gang shaitan pin ko bene to kula la ne ko duga tede buga kula go ko kula ta gwa malin ka roi ko keje ta ya kamal mutot ko daran do da dare alaka but jin shi gorko do bire alaka gujin no kan da diala to wi mon ta to go long woni jin koren guje don te go goma din mungot kente dial de lat ka ko kwi ni ne tin jok akan to kontin te lat ka ko kwi ni ne tin jok akan to kontin bella ajan ta togo me lat ko tel ramu dor ko tel ramu dor ko ajan chiro lat rei jot e ci benu me kwala cholungu ma kwana la tom go kwide ban mo wudu kulo dong tega to ko ken libi ne final ko chawe ibe la ba ben ga shang longa be jige ken ro la ko manager gwa to kon the me ken ro la re jwa me e ci kwaro ko ci ban pin ci goro bu men man ray loy de ko bro do kulo kan ge bro lok ni marke damar goro palmidit ko gwa be shang longa ba ger ga je be jeng ne jana long the restriction in the alakamuna native one native pen but kalongkor bu kwaro ko beneka baga charar raimos ka baga preserve anyok mugo ikona talat kon gwame michu kono ko ngai ko ne point gen ngot der tolongune mishi ko ngaje ne nyimar ke damar kanega ga ngwe ko dawal merega kwen from the beginning shuro mo go kus medadien kon kwaro kus ni Jaɣöba achara mo ni ga shot ko chiran bilo to ga guess work mo wala ne jawone ne aga ku de ko palenga chelan ji gwa ko an kwano kus ni Jaɣöba shuro mo go kus medadien shuro mo ka idol ke tibutab to ka pam to ga surun to bukula re duelo ko ba ko nga da kwaro ku taje kam shodi shukar so Shut kot bang shu shol bang kangar shol mi pal ne je shol mi tere ka mi tere ka shol ko mo ponye ne je tawa ti chang longa men chukwaro ko kul top ko ba pal ka je mo ku shitan je ga ter ko en shang longa ma cha gore bible ga shitan gor ko te ga ramda pal ga je the spirit of Babylon che non rai lo ko ta shang longa men na ko pal ga je mala shang baro ka jok man kwala cholo Saturday cha bain pinki yom sabit katok Arabic cha shang ma cha jaluk tinna na ka shang ma palgan shang gaja shang jel mo kwala cholo Sunday palgan shang tan yalla le jana goy la leb ka shang dar ka bokon ajen shang ma no pal na gaja bat ko kwaro ko la ta ka koy loy ka ram palga Sunday ko kana to kana jenen ban mu wasi ko jloy wagdak wa garara wa yor pinyirun ko wi ngut pal ga Sunday e chiro do rit ko be ben ka Saturday be pal ga je be bella be je ka bu wa gurun ko ko melano lo ko ni shanga la na point ka la na malet ka baji jogo kwajeji ko ke ni gor ko bu kwar men cha gore Bible ka a kwar ko bi jo gor Jesus chawa am no ne ne dial ten la rai gwar en nyal dire la ko la we ne dial chiga ne dial shola kwar bikan ram la rai gwar en nyal bikan ram la rai gwan Yeshu Kristo
men bu kan te ge ram la ne men ta ka bible me ram guru men ta gor ka bible me mission jogo ji anta ka Australia gwa me telephone de kamji de ji jogo gore bible ka kelu mite ga gwa me che gorthini isu kwero ko che lar bina long shang jol ga jo shang ku kwero ku dun mo la shaga je me ko lo wa boy ta wano mite ga gwa me che lar thini bina long je che put yo ne ka ni marun be jaga yoti 1000 ajira mi chu kwero ku du chol gwa titno ajira mi chu kwero ku che ji dedicated rami chu kwero ku chol loidu but men daga koilwa kana at the moment gwati tin malapal ka balang no waling o si ka jalwa kana naga shendo kwarko bi pal ga jen shang mon no ko kwaro ko tawasala dur metatin yeshu karsu mete wi mon gwame pal ga shang longa men shang barawdien ajen shang la wo ga kan jag ajen shang longa men shang barawdien la kan over pa Paul ku ko no right ko ajen shang lo man shang baro de la pale je mite ke shang no michu no ngol ga shang jol la na pal ga je ne te no ke Roman Catholic Church karame ko je introduce a wood michal Constantine ko Roman me cho kor cho ter a chanawo jo cho we ye zo kor me de je ko do lok ten ta baro de la Christian but ko je na ramala pal ni shang tan nyalo Chogor ko ben yinken dial ba ka non ko baban palle kan yinken kon e wonen mutagaji bad mekte gaji ni marke da marko mongoro bilat and maybe choose yourself ko yes this is what I want to do but gwada what waju benurun tala ram bran look but gwada chakula come right now o bro the read berka shang longa bi pal ga shang longa mi kwaro ko da laga palnu ko ni Jaɣöba matnyal ka shang na matara laga palle ka shodi Yesu Kristo men chakula jaka kwido ajen gwa torma de kono bar mugu kono nyoka tanta gor ka jagoma ka bible talar ka jirom shoga bakal bas jandara widaro chawa ka tama mesha ye jaka lor dura kashiyen akwain kos kamen shajik etek kakos ka gude etek midorar chayar jagalor redura ka chay ben Jaɣöba yena lat kos mugu ikona ga ta translate ka je ramashal ga kwan tele ngade tele mek ramala led ramala kana jala shirka slave but led ramalet kabungulel take a mush me be jakala den chakula jak chawe cha kon jagalor kader ka cha kon Jaɣöba kona lat kos kala da ku kona led ka je ka kwikos ta gudu ne tek mudorar tegan ku Yesu Kristo me chakula kok remde but chakula lar kon ka bas jandara wodi jogwa me ka bas jandara wodi jog chalar kon gwa ko pek led dura elia kamush kos bang tek mudorar re Kristo Yesu kwaran men be jekka kwidir ka men chakula lar ko ne tol mutka ke tolluog ni dan wel e jala dwero chawo men be jektin chawo elia ejen kwajele shum ko ne pon shang longka a nguda ngwandien a chang yobo kan ngoda bangwan te ka shang longa chi yobo gwade bu kwaro ko bo wa ejen gwandwerga chi ngoda chi tol ko chi kud gweni chi gapal chu pal ni shang mi shaka kwaro ko instead of palinera mun kula shang akel mugoro blog loidu gani marke dama akel mugoro bisharga kuide mi jinbi megbi kan kenyam shuwe metma dong na gwa dong chika to lo ko them for a long time e menene beta tene chana bu ba pin chulara no pal ramani yeke ko be kan tega bijejek shu gorko nene be bat ko kuilaka men jang na ko binarudin duat gwa kala rom ko bina ko lo ta der ele
koshi gorko ne baji kwedin aga chagwa na chapel adwal koshi gorko bawe jalan jal gana ne chirama mo che jenfen kete diala tona ken bina nek tona but kwere ko lara ma shola karam kel chawe det kalin kan jawda ka gur kana ka moje ga tek medora but jin lingi jaw yeshu karaso ajen kel diro de tetin milingi jaw yeshu karaso a gurutin chalare bible ga then awuni jin ga palalong ko brama kana lingo brama ma biushu ko ba barwaja mono beling ban mu ko lo palaro pen mu yero ko lo palpen chiro mo ke biyel ke chiro mo ga tai ke chiro mo ga dog ke jine roi ko pen no gwa ma chalat sin kwero ko da gwan gwirga kwero ko chape ko joga na wiya me ko kono mene kan gadis role ne chaga joga tel shig mu don shoda rai lo ko chawo wuni kan dola kan wara lo ko da buga wunyur bene ko ken buga pal kwero ko tan cha pala chere alaga che mo ke gwir che wote ga bot pal ga mala nhiam bene dal ko lelen kwero ko talwa da che mo ke gwir shio don te ga e pen ni gwa mo wona ka je to kwero ko talwa da che mo ke gwir ga tan ba pal ga je to kwero ko tana mo ke shang en ba pal ga je o bu pal ga Sunday a dwer ko Bible chalar shola dwer ka ta en cha gor ga je mi jogo ji ni marke da mar gwati tin gwai irun bawo si ba jog ram mon ko kene laptop en pone jara mon liwo ko bare no ba tikeje kama mude tega ko kujirun kujobu bagurun ngode jin mer wala jin sheg wala jin wud wala jin ke jin doang kujinin tega du mitega mu go mu belat ko kuikot la ne right now mitega decision mu be make la ne tamane mitega go mu brodu ritin redueritin gujiyo la de shang reroad right now kuji mu betogru no kuji men betog in the next minute di rojan tamane di turbil kari di ne di utaka accident wishar chukutung liu bible chawe poda karamliu atere yeshu kristo but ku gwadu kula relaka ko jiramomo gwadu dongde liadu da jimamtin ajimam la shishianu shira laka yen kwari yeshu kristo ko gwadu ba ne di albaga ba titinurun ba be jongniji ajillan muga jero do wanshin shisham chuge tu but men kunala jako nene biteniken reduere a shang laka a shang nokawa a shang nyone kete dialto chicken wang na chicken game but chawo boy and dinigen chawara bible ga ngai kono mu kon win mona mete ga to go to tin te ga tire awre to tin ka kwaro ku win mona mut kelo ajene kwa pharisees kene jijus kwa gale joko yen mu gwe yena ko ne ti yen ray boya gwaya ko ne bu dorbe lat atenejin ka wankel cibita ka wangdaro ko mu wi jalala shor be mus bi dinu musen tare loydu ka musen kule tare loydu mu gweji lawane ne boy taw ko mus kule didide mus entare loydu she wangdu gwi ko kon a shanko ne we kon bible we korodano to kore boy ga bat shankore mus but goro ni marke da marko jin brodo rit bu kwaro ko be jalla daga ken locals down well the reason kam ga kana ga je ko jin buro yen pastor go ma bu pastor bo jongni ji ta na kan ga kuilo na down well palle ga chugo gur and then bu be ne jin ajila da gwatot the reason kam ga na ngo down well ga je a kwaro ko o ken ngo down well at bi ken jogo ne me jega shi kwaro ko da gur bi ken jogo men gor kwaro ko da jane bi ken we kam jeg bi ken directed kam go kan lo ko down well ten cha ku lungun news ken nawo kwaro ko wa pal ne je bana nung tik wa to go ken wa ga pal bana nung lia
lugan wan den makam nge jige je o gor kwar ku do ne en shanga kala makora ajen chelay ni je men kwala shol shang longa shanga baro men shol ga Saturday ajen shanga chu kwar ku do lay ajen kwar shanga chu kwar ku do put ajen shanga chu kwar ku do dalaka ko ba pal ni je era me shang nal kana pin ajen shanga lar Yeshu Kristo ko ne en kwar shang longa. I see a lot of people go me outside take a need to go chicken ga shaka long ala rano ne e kwar shang longa poiran Yeshu Kristo but come more kan jen kan wo kan pal ga shang mi sha shang en ti Yeshu Kristo tin pal gan ga shang mala shang Lucifer pal gan ga shang mi shang pal gan shaitan ga of course take a need one to pal ga Sunday tilara na kwar ku ka loy de ke lu ko jega jago yes en charo me Yeshu Kristo but can la talk a pastor, can la talk a elder, can la talk and shang to continue me men bawajitin a bella. Can la talk and shang a palnaga jane dialden ba maxin a quarter could go them bagarara while you're paying work and Mike and dia. Can la ginum. Can la jico quarter could go no about Gorham and Tagore Bible come. But me jiramu gorno and any be Yeshu Kristo gor Jesus chawa dead kalling kan jawda time be Joe Yeshu lingaja Joe Yeshu jane man kwala sholi Yeshu Kristo right kut chawar raja wanno right sin kelga kus karash jan kus and raja kwala sholi right kut jan charwai ne dial chaga gor gwame mugoru be Joe Yeshu Kristo be jalling le Bible ku guru man cha gorthen Muguru be Joe Yeshu Kristo be ling Joe ye kamarai loy di malaja joguman guane jan jane guru nije shura kutchu ladeka kalya chukus chu ladeka ko guru bro kamnyal chukus chu ladeka ko e bajenen e yene to go taw kwar kut guru ni humility guru bro do loy pin arala misalot guru bu kamna roko nene besam ne ko ken instead of guru ba sam ne Guru be jangno ne ten dial ten lat ko kwaro ko doka ka Guru no jin bro la fin ko bana la deka loyro do la let Jesus chawaram bia kware dun ram bro do loja la let ban mi ton wi ko ma chaji la fino e ko gujiro ci jina pastor no ngi piu golga la ko shogo golga kapka bible ko golga wa kol ko pap golga kende dialo de nyimaram kwara manata la gwana nath gan mara kan nya mare win mona me ta ka good talalat ka kono tango waka ngowa be maida yaga ne dial kan dumping ni dialo na kulu ya butin godo jakula Friday night there angula rela roka ko be shang longa ba to go yo rum long na wa pal te ga ne du bunu gan ka dumping ni re kero go run wanga yo we kere ga ta welken kemi choro chak yoje ci belwa ko benejin gom lingo ni ne ga pada thiam ni ne ga baby shower thiam kan de dialo to tele gom nang ga nath ne shaitan e kan hay dialo chalat ko be shaitan go la ngong na ko ba sham kwara ko ba ko tol ko cha kwara ko bella daga kachi bu lor ne menem shiro ko wo ke de dialo politic ni dialo ni nathin politic mo walat kan political meeting ni dialo walat kwet kanena lat kanu ga ne ti ni ga ne ti je Quarrel dupin ba na naka kaka Latin ba kuru ba ko lat kaje akan de diala lat ka politic to win ne dial ci gje ci ne dial ci go duere sharna ko rom men ta ko lat ka izai ban ni mar ke damar ngai ni ko ne run chang o ka ngo wa ka ci mor bulok ci de mor bulok ci shibdu ke shawdo ji bulok ajin karwa buti ne ga telu kajin karwa right now yen kula tega jaman kula ngoy ko wumdu right now miche jen la jen jen ke cha jen ga shi ta jen ga shi du ke ga shawdu ta jen ga gadu miche jigi shi shangdu bela jen karwadu meni shang no den u kwar ko do ben one day ne diala banang rol nyal
ba nang ni ji ko ten dial chilat everybody take a book the karad take a book the mugar ga nyingasin chu kwaro ko chu de lere ka ko take ne to guji e makara ma kan to ma kan lar manager ne ta to e ke roi ko ma kan bara to ra ma tala to mutasin chu hob du chu lat kan ne ji quick ko chu hob du chu lat kan ne ji kan kwaro ko kanangal ne dial mane kan to go na ga both a wona karaman talo rai lo ko taw kan dial gor kan take ga yishu karaso raman cha kam jiko bunyam da gwi ko bunyam da gor karam bitij men biji kam kan take e yishu karaso mun kul shongnam ko rai na ko kwidu alagu ka chaje kam gwato da me ko ne brodo alaga changa wo yishu karaso yomun la pakura te tene wo yor penya la cha la ci go tok ajene cha gor ko ramala gon shungnu ko ngoda la gon shungni ramala gon duere ko ngoda la gon duere ramral rode ko ngoda la ramral rode ko gwa ci ngok tin nyimar mi mo gwa bu muju kudit forever kami gwa mi jek American young de la re Yeshu Kristo chango ben ibne majamo bene yo ibne yinga show chabeto chana wewe chana mi cha gorgo maga bayo chana emer go jinyo so mo go ikono ga news chogo wala ngwan ani Yeshu Kristo ka gwae right ka jeme ko na la joga ko ne redo ko Duerkun raje toga joga na news na jawja ka manyam mechi Yeshu Kristo to news na jawja ka manyam ajene cha toko ko jalalat ko jawja ka manyam ajene baka warning jawja ka maraw de joga na waje rudu reiwa waje rudun ka shaitan waje ro ka nyon wa diala chagul nongre roikot joga na fin jawja ka mandio den joga na wo kamna na warning ko netin chibela chiganang men bikan jak awang loikot but ko kwaro ko chula na ra reiwa ajene wa jawja ka maraw de kwala lo repeat nyok ala jawja ka mon wandien mun ko to news chogo wal badak ko kwaro ko gore je by all mean ko netin shol shoda ko goro pal jaga sok bigo rodin woyre confusion ga ajene kwala larna ko mechi Yeshu Kristo shaitan pot kaje ola ja juga sha gor men cha gor e bible ga ajen biji nong te gona do bi shaitan bi pot kaje o bu gor men cha gor e bible ga mu Yeshu wab mu shaitan wab confusion ga ka wi joga sha ja gor and then bulor banu ilamro ko te ga ne du gujin wanken hey pastor omesh cheroy ko tela lar te roy ko mugo along jawranda bear but togan tare is deception manien ramater muku ansabit bos sholo ko yalla la roy ko gwame mekan malade ye makana lebiye ka bible be de loy dunu be jogu jene cha gorane and then tell away me don they you convince kaje chalar kon agwa ko roin constitute tawa akan labom kos ko kan ga teka ko karwaini constitute biji nyozo men goro kwar ko da jane akan roin kos biji jogo Yeshu Kristo to winmon ke lo chano teji chane dal jagadni Yeshu Kristo malagat ko mu wi ngas ne je ala jala duo be jala soka jan tek be jakaje beji bozbo ko kuin nashar wayne dia but kwara ku talaram ko force the first step ajila janang the second step be ko lobakan jogo ji kwan shok kwan kap and then be ko rumda do but chibene janala be ji ko lobakap ko bombe ji jogo bere ne naga no gore ne dia le baka je willingly ko babala daga but enjo we Yeshu Kristo ko la na ko shi kwar ko tyak an kwarte ga ngot kwarte an kuma ishi kuma ko tyak kuma ko stega ngot kuma ko stega kwar kuma ko stega ne de tin kuma ko stega wait tega rek but en dure kwa ile jogo jero tin o shi ngoten tere wait kuma ka kos chiga tol kwa ile jogo peltolen
ko bu kwar Yesu Kristo be jukulu ban wonge bide ko be ngaji jirane ajen kwala ajen to Yesu ga jaka lan medan ba da jen tawo repeat ka jawja ka mindidi ajen jawja ka manyam chelare di tawaga shwaja nyal do den me pernyal nen mite ka sukos tigo tisel pek tibalat tibalanetin shingwimon kador dial kana suk dole ka suk tigol Canada kashwo jalat ka jawmidi losa kos ka poinyeje ka woshi gwas log the shop ka palaje eramin kinyal kana pin shak ka bar kana lolupini ta message mata directed ko palakos ka poinyeje losa kos ka poinyeje luskos lengu ngay kone chalat ko nene toldura o ken ngot ko sigatol I mean chalat kon ko nene point man kwala chole dur o ngot ko sigatol kalus ko angu ko lo ne lus ko lot kanu bungulel lus ko lot kanu bungot ko bikati tane jabar go tek roj mi cha gor ka roj pele shoka kel roj pele shoka kel bas baro chawka lus kosnel agent tuk pela lus kosnel agent tuk pelga muguji je ko ne bi toko bu kwarkus bi los o ci kwarkus ce jijo lenne maka bi gor agent mulot ko lus lot ne obedient ka tuglung lene kwarkus ce kon kam lo ko down well ce kon jog chwa dom chwa nek chwa kwel chwa ran gonge shak ka lui kon ci dit kenying ne ko ken ce kon jogo chwa rurun moy ko kus pen bang ti bia pal chwa rurun da ko ne bia rurun ta ti bia rurun gong nyam nen ka shot ko chwa je shol bang ka pala ga shang longa man kulela shang baro man chola Saturday ke sabat ke yom 7 che toto che ga kam kon mon kwala lar kon ko mu kon ko lot mo ko kwaro ko do lar kon ko mu ya ko lot and then be pelun boro ko lo to ko ne isha pel sha ja to ko cha lar kon ko pel wen mo na me e dor ga ko ka do mon kwala shola ne pel ga kwaro ko wen mon go me ne e dor ga je ramichi la me widen ta la de ne nyum ko ramamo la ja shol ga community arama me ne ja dor mene kan te diala lat ka political kwala gwe ko pel na ga ke la ja ban gara radian ko gwe ke jawo ne sharu tele benefit me bo nonga but cha kula lar kon ko tan cha kon kula joka joja ga man nyam ta news choga wel ngwan bas bakel ga bas baro o tungudi cha wallo the kus lus kus o bilu ka dan wel biga tit biga yob ko gwa cha ga gorga je Michalari churo do moy ta kumda den churo moy ko kumda den mo pala belara e kudan tere bible ga chalane chalare re bible ga kudan ta ka bible chale Jaɣöba ci Jaɣöba ta wujmon cha nok to kon ga jagade ni Yesu Kristo e shek tel gwada den mo kontin mu witaji yote ko kumda den mi chaw nongol ga te ko kudan dok te ko kudan wan te ko kuddi te ko kuraw is up to you ban men ci kwara ku da larai bible ga charo be gere ko ci nyum ku ci ko lat golga men ci kwara ku da gore bible ga cha be gere e ko ne di tinga kanitete ci Jesus da lar kon a chang bu win mo na maka na nel bu tu ta tele me ba gere ka ka ruwai ni titin tele me bro da gere den unless ta fulfill men ne kan ngot Moses ruwai ni gogni te cha gor ci Jesus wachan ba ko ba woy naga ba ko ba ko nyod ye kan gos ken la thok ba ta ko lar kon ko ne bana kwere ko bana chere lo the cause ka ponya ne je pal ne je eraman tinal kan pinche sha to arudu moy kram de den do je ka men nyam modan nyam kandaro jal kan kel
animal kwara ko da la ko na nyo da na roda kan nyam banai ko ba ko la ngai ko ne a jeram to wi ngwan dia me jaga Moses la ka che jog wer we jong ne che Moses jog and kos Abraham kos Isaac kos Jacob che we che jog ne wer la Pharaoh and kos Abraham kos Isaac kos Jacob che jog wer jong ne kan God Israel and kos Abraham kos Isaac kos Jacob and mitawano should I chara identify gaje chikan ngai ne ga kelejen nya mare ke gan mare and shaitan gwijena bacha gwit te gega du bachinen bacha yi la kam long ko bishap ka dial den ko la ray mos biga ngai kray bible ga taje kampal ko ajen do bi joy keje taje kam ye ko sko bukul te ga power ko mu wi pal bi shaitan mo ne bi joy ajen do bacha lat kon gwa me karwa nguga ajarwa ji chalat kon ko kajaw jaga merawre kajene kwana la joka jako yen redero ko Duerkun ko ci kuma ko ci shop kuma ko mun kula to get 10 commandment kuma ko da kula to get look da well kuma ko mun kula to ga what tarwai ke kuma de kan what ko dan well it mu wi dainika loji no rodu ala medwa loji no rodu ala gwantar ko loji no rodu ala ramla led jengne talar kon ko quick kono wonene mar ko o me jagonno ko bijino gwantar ko kajin mu wero jako bijino gwantar ko bu kor ko bijalwan ram kule lo ko ra point jen ta joyrol nal talo kor ko misalwan shaitan point jen ta joyrol nal kana kor ko kana lon meche ben wi mo na chang meche adam kana e meche ben met ta nyogo bo joj bon yang gwa mero wi mo ngwa me kana kor yeshu kana lon chang meche yeshu kare su japot jak but japot ko ba dakaje now chi Jesus cha wolong kan nyal long pen kan nyal cha ja kama kelew ko chi Jesus cha kwar cha ne dial cha ko pot cha ju ko shol ke jen gwa sama ko jin ba mu goro bi Yesu Kristo bija gor ka bi shaitan bija pot cha ji kam shod Yesu Kristo malagat kos malagat Jaɣöba ko ba jos dial ba lew dial ba kus dial ba ka tograr ka je ba shaitan dial dum bom ba ga yan gaje ba wi ga dial ten ce ya pin ko ne ko le ter kor ga ba ga da ka je ta ji kam shod Yesu Kristo but kwar ku goro bro do re Duerkun ejira ma mat kon pel kon ejira ma gorman pel gorman ejira ma shur pel shur ejira ma lawo go bu tut pel tut ejira ma la gwanwal wanga kan wala ton bro do re Yesu Kristo ko kan diala to wajibi digre dien wona liya talma do dien kente diala a chang buga la ray moska baji bana nen gare lo ko yo dolo to kan ne dial kel kwai ka melody in secret ngai kwar ko do ko guje ko war kan shangdar tala war ka tala muska kwar ko lady in secret ta word in dial ten lat ka in secret ne dial ten dial lat ka ray taga ka ten dial lat ka ray boyga kan dial ba ka nongra jɔɔc whether mu go ki mi je bu kwar ko baji bin pay ga kan lo ko down well ten ta ko lat ka bible akan gor kwar ko ka ko ne bu gor ga bu kan shan bu kan guided batte ka roj mi ta ko gor go ma bu kon ko pektin mi ja gor ga ngisho ko waro bas wal job telar to wode tawaka tame tidial shakaling kaneme ejen sogroj lusnokos kati lueke ko namo ejen lat nene dial ko because tidial look amenitin shangish mugwa kemi jeg baka look kandial tawe gugrai kele wancha kamran ko
ajen thograi kelu cha jongran men bugur o tidlu kos ci Jesus ku ngogji gwa ko jin mnogia Yeshu Kristo mon kula rai ke shode ni shang cha wajin mnogia la re nogia cha wanyo da ko ci luwa ka ci ka ko ga luwa ko dan wal mu wi ga wakap be nyos ko nogi Yeshu Kristo ko di nog du ke Yeshu Kristo be nyot ka ne dial te re tiegadu ci shigran ci bu dom ci jingran ci ga bu kwal ciran ci benak ciran bu gonga shak ka ci loy du bi ke nyi den ci ko ko ka kama ko nog du ko ko be nyos ko bu ko bu pal ne je ciro bu mo ge nyi ngode ci tat point ga ci tat do lu ga ci tat mu ka ci ko ci shore ci be shol bangalal leng ne je ka bu ko bu pal ne je ka shanga cha kula kam Yeshu min ci Yeshu kula wa an kwar shang longa kwar Sabbath day ajen duobo mona men cha kamji jiram kula laran o bu ko duga kap ko mu ko duga kap bendu ga Yeshu Kristo baje gujala ajiran ramala gwan shungni ga shangaran and then baje kula kam shang shungni men baje accept ka je kud mun kula la shang shungni de ko shang shungni ran je ka je kungu bekan tan ci ko ciga kap ka je ajen bi jako ne baje guje jiramu go tan kullu la kap ka je ajen ta bi Yeshu Kristo ju gwe ko ne chiti jek chigalat ka je jiramu gwan shungni batan ku kwaro ku the accept ka je shin tan ka bi ngot ka je ata shenga shungni Yeshu Kristo ko ta shenga shungni Yeshu Kristo chabaka ngot chabaka tan ka bi ngot ka je shang Yeshu Kristo be ga shang ko za gwan mun kulela character mun kwala banyos ka shang lueng the righteousness of Jesus Christ beka is divine nature man chaban inherit kemen te jaka gwan michiro kula identify ko jira mun luze beje kula nen ko nene chungwat ko siga tol kenro la rara mun gwan duere and then baje kula shol ko jira mun gwan shungni ko ken ngot kula bi Jesus beje kula buroin ke bi de man sham shungni de beje kula buroin ke sham shungni de angu bu kula togo yo baje kula gwi nyam kwam korakos ala ram kan me duere je ni me kwaje da ajen duoban kan kana gaje ajen kwana la joko liya Yeshu Kristo sham shungni de kana moj bang de shiga da ma da kana ngodan wala buwe e ba kana moj bang ko do bangot ko do ba ban pin no ko bu ko be juje gala jira mo gon duere wo be ni jin boy yo ko no ngot krade e bi Yeshu Kristo be ban pin angu bu to ba gwe ni jiti ni jin ga sham shungni ran me charan da me accept ka je angu bu to ne be ji joga e te ga kel mi ci banjor gori Yeshu Kristo bro declare through the 10 commandment ko no Yeshu Kristo ka bro we kam je abu ko bija lof ka bija pal and then be Jesus kulben be ju kulben kum ka shang shungne de bu kulbe joja la ramral goy de rol kan te diala to kan da kon shero ka jen gozama but kamen dinijen a jeno lugloidu alajin krado wen mon tele mi din mo ngotana long wen mon ci tangno bu wang na kang men lat ka kara ko ne ci dot o ba mi te ga mala lingi te ga national Sunday law mo ba pass e jenna mo kara da ci dodona and point the national Sunday law mo ki shanga ba yor pinya la ga nun wi mon ke lu bine dial biga pal ke shang en jol ga jok e jen gwa de nang na ba toksen jen gwa de yene na ba toksen jen gwa ba ne dial na rebe shong men cha gore rwaino ko ba toksen emme pai ben ga kwitu mo kwana le jogo tele mi ba ko tele dor mi ba ko ammen cha ko le gor ko ko set up ni system ne ko be ngaje ne tala ne ka ngani be ne tala ne ka ba ga tom ko bu ko ngot ka bu ko los ne je chigan bu los no kos ti ne dia le ta jogo ga lo kus ni mi kan tom ti shom ne ko mi kan tom chure lo ko ye shom ne ko lo ko de la ga jogo ne de bu pal ga ne la appointment ko na bugi bo pal ka jogo mene seriously lo ko do mishilu mo goji Daniel me chaga jogo go ngorudu nem statue ka me chata dala gol
chuga chong ni shunga kan garo den gong tengna me chaga yorma chukwari Yesu Kristo cho pareden a choga kan karam chuwang talaram chuwang reden mite ga ngot mi banno about tan chukwaro ko men cherela ga ko ba pal ga ba restricted cha kwaro ko pal be ga gon jengna but men gwe right kon ga kwide o jin mirodu and duob nang nathine a duob shaitan pal ga Sunday ne te buthin ne de bagak tin chang wasi ko jelo wagak ne de bagak tin chang wagarara walel kendial mikararo rit kene to wono kan mai tulungun down well no ngana der kallu chawu gude aliya ni marke dama ni marke damar tala mi bijinon kante ko golga ani Yesu Kristo ban mkenit mind keni chak to ko ne bi mek e bisharo bi kanala jin karado ay tala mi bi yo mani Yesu Kristo cheyda mi yo nyam gwan beji joga ne bere wan no Jesus la de no an right nien ramun ku jawda le ling ba goria Jesus la jala nyam bu det ka bukana kula gor ajen tan chari ala kaje ban mu we wete ga Jesus mutere ba ka ba jogo woro re lo ko dame ka bomga it's not going to work tan chal ga jiga je right now kwar ku roja ga na ka lak roja ka na ka vision la jammo jaga dor re shar ga du te ga ne je kam gibo ne ran dor me tan ne ko ken kwar ku roja ka na ka re bible ka di bible di lep ndai jina nga shogun goro bro ko rit kije kwar ku roja ko tong ne ke ten chiro den la wi mon ke lew talar waide mitta diala to mu wi go ban pe nyete ga modo den mutu mu libu golga a chiga billing I don't know what's going to happen but Palɛ go pal ajen long ti dial redu korodu mite ga tigdo nyipin mite ga tigdo nyipin ajen shiro rid ga ko kwar bi pal ga shang longa men chara al kaje pal bu kwar ko be deb dial ta baga pot chalar ka bible ko ne plan ku dial ne ga tet ka ko tawo ka bu kwar ko baga jako baga ko duktin go ban makeni to tell a way out but challenge years you go balurun kulo le jo buglo wax katu ngola gang na ro pen bang mene gane ru kulo dier ga kwide ne dong baje kut ke baje la jor ke baje lok dong buga lo gore jirun ko kan lib kano kan dial lib ram no mo mura ma jo to go bulo kora but ko kan dial sigo tianga dwal sigo nyur gan dial you never know ko to ga jerun bia encouragement karama de dianamo and then baje gore ne dial bu kwaro ko beje pos borun ko chi act bravely ichi nge nyamde ko chi ro kwai ko bungu tere bia boss mo ba gora kanedro whether a jin boss a boss o mane je chi pen wone ne be shang longo bu kaje whether a jin kwar kwaine a jira mon go kene je wala na boss ke dit kente diala to ken nothing mun le deka karun bungu tere bo jeng ne liare din ci Jesus the large ko angu bu ko jegwi mon gwame mishi wuj mona mishi ko jegala shiten dialan go reden ci ko jeg la goy ka at last yo bi yedo bo ba the baju wang reden what is going to be the benefit tangno mu kula shu right now badurun bulo jo test forever dawa jen gwa jen mushi bu kula gwa jen so ka jen gwa sa minye mar kan gan mare happy sabbath day bu kwaro ko ze post ka shang longa da mangwa kade jongne yakaw please chuanin murai kos ka ji joga ji warka sabat murai kos ka ji joga ji woiro ka te jagato gwa the shol kwaro ko ze nono ko bemen gwan ta gore bible ka de bilat lane ka peg longa do mecha kam bu kwaro ko bemen do den be reptin kajen gwa sama abana kwaro ko bana ja point and then bana ko pal job
Mana ko pal ga palin job. Dan chan kwara ko stand ga la tizloi mana ko pal. Ane kwara ko Yesu Kristo. Idan ba ki biya ko bo wojo. Idan bi dako ko biya pen ni. Idan bi bo wojo na idan bi mo long. Kwara ko zai ko kamar kai gai. Dai wani jalo la kiyanka ka bai mu boy. Abai shware boy ga mun di ko tamun ga Yesu Kristo. Anda mandu ni sa bigos ko, kwara ko bigos ka ba yako, kasi ya enelad sila ko bagi bos kan kamal pay loy. Gan mara kan nyamare mite ka midwe nye pen mila haj mitiek mgwejo shi Yesu Kristo chi da la de ka gwade cha weler ne Yesu Kristo ba haj mo be kan gaji be ji moy haj mo pol telar ka mes yu shoka wel kel bas janara wuda badde kan bas janara wuda bangwan ko biaka yene dial tin chi dai ka haj ka ti haj kun han be ba moy kan long mite ka midiri mi shi kwar ku da la de ka gwade ka je haj mo kam ne Yesu Kristo be woy I think la lenijin ke 7 days a week. Kagoro bukwaro kut be pal ga shang longa pal kwaro kut jongne goro ba pal ga shang longa du. Wa anta ba right kana bozda a kama shang mo
kaba long aje binen bilet kenen ba kwero ko bore bo loira mama be jako ne be pal without any with tell me bijing up I jalden teksia chana ga kam Yeshu karaso but care right now men gor kwero ko daga ji o be first step be nang bi kat bi kwangen nyam bu kwero ko be juko lo loksen mekeni kat kani nang it's going to be very hard ko gwa the teeth take a one along the kwero ko da ji use ga but just go to menoro the pain she be ngai ko ne tunguri she be ngai ko ne shi kwero ko te sho ramela duan je go to lo ko cha we lo ko la bin nyuri jen to lo ko but me che Peter kane John chagal lim moja me shi Peter gan John chagal jogo gwinne kon tele yote tagane ban men tagane bne kamji changni me cha jogo ne ke shir Yeshu karasu jerodu ke jalle kan rode je ko de waja ko dongo ne ichi shoga kan ga bom ban me cha tet ga kabe cha jay nyal me shi shoga ko le jegala bum gan chokule jien ko lo rai lo ko de cha wethinun rawa ga ponye ko kalya ga ko kaman gwa chalat kaje kate ga ne ti jien duelen te ga ne ti jera mo duele ti ga yogu ti ga mal jale jene no we rai lo ko da nang ne bo woni ken ko cha lare gwa mi pal na kaje but tele ga reason mu ku kan kwaro ko la tat lo ay kaje barame ko jale go ko ci kwaro ko da lat kam gwa ajara me chu go lo rai lo ko lo ka meraw ene sere ko la joy ni je ko de kwaro ko lo pa ni je kel to lo fi ni je ka angu la de na mo ko je angu tes ko loidu ko ken ne de kon gu ken o tele me de tes ko loira na long baran raw ko je rai lo ko chicken kwaro ko chicken pal ga gwar but jiran mu pal ko ka guji ten dialen gawta chelet kaji tan te ju woyre mos ka je te ju gol nongre boy ga ka te ju come promise ko te ga kan te ga mu ba nong ke Yeshu Kristo one day chang wo lunjok abite ka teng mu dorar e one reason media woyre lo ko ga je ka shang longa aponyu ko shidia wila ne ala nang ne je so gan mar ka nya mar jeyrodu wer ka shang longa mila pal ka Sunday pal Sunday ne wala pal ni Jaɣöba ko nyal men ti nyal kan pinche shak ka shang ka chana kam shang interi chana kam shang barodin so te ga nya man kon kan gan man kon ti tok eroi ko kon shigaling but it's okay ba gor ko dong de lat ka ko tung lin but ko chi kwaro ko ta jogo roi ko lada ko tung nuari ajen ko la nyur ni amdan ga je ko lada je ko tung nuari ko men chi kwaro ko da kama ko de nywaka ye ba nywaka ye mi chi kwaro ko jogo ro lo ni ko tung lin ba lo ko tung lin je na ka ta ile na lat ka je but chi ko ta directed ko roi ko lada ko tung nuari ajen ba ga ye ke jen gwazum bu kwaro ko ba ye boss ka ba ye post chana pal bu kwaro ko chana jalar lo chana jalatas loaj ko ngwani dial te jogo boss radian chana pal gwara mo gon shungne ko Abraham ko Isaac ko Jacob ajin kwaro ko smral goydoro mrongal yak lus ko point raidor dial gwadin shaga jalatas loaj raid wani dial shaga nyak kejen gwazame te ne gwadin ne dial ko ling levlotion ko bu ko sog ne radian acha ling ni jawdo gwadin ling ni jawdo ten diala yenna ko shar waynu ko shaga balat ko gosken gwadin jogo jiga shodi stage jiga shodi Yeshu Kristo gwadin punuga deb diala da lo ne ko gwadin na jawdo alenga ko bos ne ko koy loyde pale der ko ko de diala shaga lat ko shodi Yeshu Kristo gwadin taka jila tasloaj ka palame kamne ji gwadin ko shodi Yeshu Kristo malakwara inono so ci Yeshu Kristo ta konjo wearar daga ne dial ka jikwara kane dial or wayne ko wangas bonya ga shotgun ga gat ka ye ko zangware rode mes ci choga janaro
shoga jandara with a badak mite ka mu gwa mu shilling wo nyoka ka nyimor ke damor ban mende ko lim gaji ci roy ko de me shilling de jilim ko a video me ko share ka messenger group ke whatsapp group titino biram ka roja makana link be walling bu kuda rep ka jiko ne ci roy ko ci nang raar bona biram nda roja meda miss ba kante ga be waje ko ci tedu ci ring ko bi roja mene bi share kane de ko kende kana jek and then because ba kon dial ba kon post kon dial ko kon lar ko snap ko kon lar ko snap dit me shol poro daga je me shol ga Moses ka je me shol ga Daniel ka je amen damana ka dan jok ko titi akan lar ko snap dit so kwaran ko dini jen sholamo kaman gore o bana roine ka bana kallat so ka jen gwazamo de yelim ka biata kamal mite ga video mi shalling ka background tabaka batine ga neighbor ni linglini katan la video ni ta kukan ga play ka nyingwen mon I apologize for that o kan kanete gor kan ta ga bona but kwaro ko bo ko mulo kon kamalera ko bene dial baga shol nyam because bete yene dial taka America ta ka saban mugo ne dial taka Africa beta ka saban mugo yene dial taka Africa ka Australia a shang longa mungo da kanan tobo tie ji ko yob shang longa ka tan chalat ka jaka Bible churo do moy kan nyingu ko ken wela moyro ko dit moyro ko bugdu bidit biga ket kono rodu Bible ke di chogulo jala man ko di rodu lori and then di kwaro ko di bala tadlo ajnyo so ka jen gwaz ma bukos be boss ka shod yeshu kristo mala kwaran inono panita kamal